Opel Zafira B سالش 2006 ماشین واگن میباشد. من این نمودی بیرونی ماشین خیلی که دیده ایستادید. من این نمود از قفای ماشین از حالت سالن قفای ماشین برای شما معلومات میدیم. من این حالت سالن قفای ماشین خیلی که دیده ایستادید. من حالت سالن قفای ماشین همه تو بکن. من حالت سالن پیش دو الکتروپاکت یعنی آینه چاوش کناپشنی коробкаш механик, CD player, борд компьютер, ҳозир пробегаш мефаҳмем. Пробегаш 377,000 километр. Ин ҳолати салони мошин. Мотор 1.6, екатек, сӯзишвори бензин. ҳоли газа неди даст мошин. Расход чӣ қадар ака? расходаш 7 литр 8 литр 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 726 42 42. Opel Zafira солаш 2003. من این حالتی بالوناش من این نمودی بیرونی ماشین خیلی که دیده ایستادید. من بگردش من شتارکی قفاش شتارکی های قفاش از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن این داخلی سالن حالتش بد نه. این حالت سالانی پیشی ماشین دو الکتروپاکت коробкаш механик و اینجا CD پلیر دارد. پروبیگش 248,000 کیلومتر. پروبیگش 248,000 کیلومتر. گازش یورو 53,000. мотор 1.6 екатек сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар ака? расход 10 таки 110 та мегардад. расходаш 10 такиди 110 километр мегашад. чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 53,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 787 19 19. ماشین نوبتی ما Opel Zafira سالش 2003. من این نمودی بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. من این نمود از کفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن این حالت سالن قفای ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. این دوتا دلی قفاش هم الکتروپاکت می باشد. من این حالت سالن پیش 4 الکتروپاکت یعنی آینه چاوش کناپشنی коробкаш механик اینجا CD پلیر دارد. پروبیگش 217,000 کیلومتر. یعنی حالت سالن ماشین. мотор 1.8 екатек сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 та ва 90 та мегардад. вале чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 58,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 901 63 00. мошин навбити мо Opel Zafira солаш 2004. ин чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин
این نمود بیرونه من این نمود از کافه ماشین داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن چکلی که دیدی سازید سیدینیوش چخوامنیم ایون ناو سیدینیو ناو این حالت سالن پیش تو الکتریپاکت коробкаш механик یعنی CD player دارد пробегаш 165,000 کیلومتر این حالت سوار ماشین بسیار در حالت خوب این حالت سوار یعنی حالت بالون ماشین موتور 1.8 1.1 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 расход чанд tego? Расходаш 9 сахта мегардад. Мен чхели ки дидесодед ҳолати мотори машин. Нархи машин 58000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 38 28 29. Opel Zafira солаш 2006. Машини вагони мебошад. من این نمود بیرونی ماشین خیلی که دیده ایستاده من این نمود از کفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتریپاکت коробкаш механик اینجا CD player دارد پرابیگش میفهمیم пробегаш 184,000 километр. این خیلی که دیده ایستاده حالت سالن پیش این حالت سالن کفای ماشین منه мотор 1.8 1.1 سوزشواری بنزین расходаш чанд тако нархи мошин 72000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 850 20 05 Opel Caravan солаш 2000 балонош дар ҳолати хуб edition da namudi بیرونی ماشین خیلی که دیده ایستاده من این نمود از کفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم این حالت سالن کفای ماشین اینه اشتارک کفاش این سیدینی کفا این حالت سالانی پیش ماشین الکتریپاکت دارن دوتا پیشش الکتریپاکت коробкаш механик اینجا CD player دارن از پرابیگش هم میفهمیم پرابیگش 282,000 کیلومتر کانسنیراش هم کار میکنه мотор 1.6 прасой сӯзишвори газ бензин газашам прасой расход чанте расход 110 та мегардад расходаш 10 та газги 110 километр мегашад яъни хеле ки диде сади чашкаҳои пеши мошин яъни ҳолати мотори мошин ёдовар мешим санҷиши техникии яксолинаш ҳаст нархи мошин 46000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 875 37 57